kardom kadok ke banta aprang sin nili nan tum phan suri kero na pajiro pini nan tum phan nili labang so video pen na pachini ji mate na paklang ji lake penang tum nili video upload lopote la som comment ang pidon o mane nang li YouTube channel payment long lo ma mane kuan si earning lo kuan dollar lo ola so nili phan comment on po masin nili semindi ka reply tu na pora weder masi nili subso video salam lo na si nan tum phan nili nili YouTube channel kuan earning mal penon kuan dollars kile ma nili live through ang paklang po nan tum labang so video kitchen pen jod lang ing non mane non nili nan tum mana nan thalik po mane nili hokpet bang nili non mage payment long ala ane monetize alo la pen Google AdSense nili long alo seme non hola earning bang gadi dollars non process do bom la athe YouTube long ge mane $100 peng play pote India long ke na chi withdraw ni paisa ge nasi laki kadok kawe seme chini lo si non nili seme non process bom lo seme nili seme ining thelo long po mane non chiklo jan ni te mane ning thelo mane asap subet seme nili seme mane long po non tum kang hon jeni pe nasi non tum seme isi non tum ma chini lo non tum non si di YouTube pen asap subet seme mane paisa kachi earning ji la soning hang pote non tum hala description long pen nili description sorry hala comment long nili phanandi mane contact number pig no nili nang tum link nan share no nili theka son an kachini son an nili nang tum channel sime na promote po asi nang tum chini relo to ante nili non nili YouTube channel long non kuan sik earning ma la pen kuan dollars ke le ma nang tum live from baklang po asi nang tum le bang so video la misen pote nang tum un an share no nili mane non ke bang ji sime mane un an rada phan ke than ji mate hok pet alam ke than ji pang si kai che sik lo asi nang tum sime la mang so video la ino aprang se nili YT studio long dampo nili YouTube channel ko an se earning ma mane net mi weden ma se di mane asab ng len chat ji yo antung se thek long dak lo nili subscriber la ke 4160 apen views bang ke 78.2k watch time bang ke 2.4k subscriber plus bang ke 463 la latest ke non la so check latest polo earning bang ke $6.11 $6.11 pote India convert lo pote 400 ate 500 bag long la thek nearly all dollars monetize app pen nearly hala Google AdSense pin thap app pen di non ka earning $1 ma nearly antum phan live proof nam baklang po antum like no thek ponong po la dashboard content analysis comment earn la earn podim nam nang po nearly all dollars ke dak si wang thai po antum sime thek ponong po la hello donatum nili dollar lo $31.97 mane di $100 playing play pote India long na chibidru ni lai paisa ge mane non progress la $31.97 pote India convert lo pote 2500 ka te 2600 long po seme non chibidru ni la yo hello donatum nili earning ke nan tum hana baklang dak lo la si nan tum ala bang so video lang mesen pote share ik non nili anase nan tum phan kachini son nan tum na baklang ik po si pini video nan tum han baklang ke lan vela